Panjenengan kan tero murah rajekin kabeh tenghi. Tero murah rajekin panjenengan tenghi. Nih kedebun ke Maimun Zubair kuncine panjenengan papelak ke si bini ko. Pabagus ke si bini maka rajekin panjenengan cek nyaman nah akili ko. Lakar persen dari hadis khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Paling bagus sebaan Arya ben sebagus kabinin nah ben engkau paling bagus katang bini ko. Mun karo kabinin orang sih bagus. Kabinin tibi tak bagus. Jadi reng laki bagus kasih bini maka rezeki bakal akili ko. Orang bini mun bagus kasih laki maka nak foto na bakal soleh. Ni kadepun ke Maimun Zubair. Mun reng bini ke bagus kasih laki tak kikiran kasih laki maka insyaallah anan bakal dadi orang alim, bakal dadi orang cerdas ko. Mangka nama Nabi akatai kiai kak disa anan cerdas kapita potran apa si bini makin aku kikir tak papadeng. Gula acilingakin ng TikTok bekan krimison. Acilingakin ng YouTube makin semakin tidak bermoral. Kenapa tak bermoral? Tak pati beda akhlak. Bayangkan neraka ikalapo-lapa. Kan beda makin nih YouTube, TikTok. Neraka bodo orang nang leup neraka ngoilang ngoyan akadai lemai. Cangkolang Pak, cangkolang. Iman panikah merosak ke iman akadaga disa. Dari kadin toh mun beda kesalahan sapora ka Allah ajunan. Mun beda kesalahan sengak kaula keleben ajunan sesali. Ya Allah, abdi na sala ampun pangeran. Langsung ke pangeran. Astaghfirullahal azim. Nyon sapora abdi na kaajunan ya Allah. Cukup akadaga dinto. Samangken karena tradisi la maju. TikTok la beda, HP la beda. Ya Allah, tusah sebeda pani kadang-kadang tak pati ereken. Gulah neku HP padahal can orang gula la ustaz. Nikah maksiat malolo bapak maksiat kirim neng EWA kadang orang bini sepadang aduh padang kabi betemben panika padang polan kiai pada magi kiai beni kerokeng HP pengajian beda maksiat kia arwah mun beda binian mangkana gula cocok nih kata ada binian pengajian dan kadang beda binian ku tak apa nyosoya dan kiai pahe buka are can gula de remari ya pengajian deh. Jeling. Gula ustad teh jeling. Mantap kota nemu pone.